Yeminu aje. No ni omrigi. Mansa kusumi na ke ba fe ko me pre yebu awo. E ko me pre ni yebu awo ji Kristo jamo. No ni ko ake Kristo ja wo ble ma cheme. Ameli aka boko bojele. Achola ta na anyombo. Okpleje. Achola shiche. Ni wala yije mo lalai wo ha ale ni di pele lala. Ni brema bi ele ake ehie ata hewale. Ni hia wosun mo. E wa achola ata na nyombo. Si brema bi ye amesusuo ake bofoi ni yo ameye fai gonji ke papoi ke te yamle no wo blema bi e to ameje ma woji no ka me sole ame ha okpleje ame to je ma woji na no na me ke sole no blema sande papa shielo Andres Rees me ke ni na ma me ha wo ba le ake atana nyomo e bi ko mi na sole o ke ton eno ni ji Yesu ni wo nyeme mosenfo ho ha wole ake alahu ni di atana ni wole no ji okpleje sinoni ta o makaji gbejano no gbejano to no ke ja okpleje yen brema bi e ba flo ehe ajankaye lelen wo ja le ye gbekuma no ne kwa ba ho fotoli na ka ba pa ye ke ko meshi fe okpleje de akaya ne ke asole ha okpleje ake chon ne ke fai ni jijema woji na no no peje kusun mansani ni hie hawo aka me ba sahi ne fefel shieri ka me pa agbe yaji be pia me yo tomo wo cheme le nyombo ni ameja awoji wo cheme le nyombo shi gbano na me ba to me ka ja nyombo ji he na me ka to je ma woji ano ni brema bie amebe wo cheme ka wonko eje agbefa ba shi je ma woji ame susu ake ameji bofo Gabriel Michael ke bofo ye no pe yan me no kwa ke no pe yan wo an ba to wo ni me sigre shele mu mene yi no bi na shele awon ashele wu ya afuko ke no na jemi ba ni won na bo na dwahia wo am ba to won ke trouser na ewo ni ji won yeme ye mene obla ye pie wo trouser me be mo mako me amade ka ni obla ye pie le house Obla ye ba ye. ni nyale am ba to wo fried rice yele e ho obla ye pie ta la tehe no ewo obla ye pie ye ni ko ka chi jiji bi anesa na eba obla ye pie le banku chi mo ni wo ni eni nkometoma abrongo ashanku amese shimbule no ne ke fried rice ni eni jo mo na ke fo efe ni mene ne to hele ha wo ne wo blema ni eni for fire me wo gama ni de for fire me si ni eni ni ha wo he wale no wo gama wo he wa e ja ke ni eni ni ha wo no e be na pe wo cha zuma na sin tabie Fred Robertson ke DK Poison I quote ko ba che atre no loy ye jenko je jo na efe abashi kun eku potenko ni amenye ame klo akekele afemo femo fegame jenko je jo na efe ba ye Irish bi ba ye British bi nyale aya jiubi aya ayan bi Jenko je jo na efe game ni eje wakusun kenklen bo gan famo bi atombo henwa atombo nyanwa gbe ye shemu yakusun gbe jano tona na atombo hewale wo ni nu oyo woni femu e ha wo hewa ne wo wa agboje no shimene wa amablema bi ani bi ni wakusun na ho e ye fa na kusun na ho bi ane ka afọ akenya so mutumi na ya ji ekpo brofo kusun ni wo game no ni for hse wo kuno bani Yesu eche Yosef fole akalete Nazareth ye Bethlehem ni ayawo gbe ni echesa wo gbe mena wo gbe so mutumi ni mene o ni eyin akechese bobile ka afọ kenklen ape awoku efende bu awoku na ni ji enyo bobile ka abokita oba tonde na ni no ye aju amale gahu me ko yo tada ni oyuo ni aba woku ma bi koni amefe ko me kakwa susuma no otutu chekwa na nyo ekwo oboke ya school brafo me chekwa kokwa eboke ya school wa ma me nie aya nyama shiake na ma shiake ni ma sha ayoni mene bele na ka ko ba po awo ato eje brofo machine le ni kaji afọ huwe aba shade papa aha abifawe ake oke edimba oke yen aya ni aba joma ha mo femu ake ka woje buwe woje nuno woye nu wonu e wokoji ana ajowo wotako dro ka po e ka gbe he ko fe wodudo na wo pan ni wo gbla ba sheshi ko manye mi no ka woje buwe woje nuno brema ni pipe be shikwa acha ni nuba ko ya acha shia ni nuba o to le fe fulu
besano achahe ko kro ojebu oje no yo ka achahe ko ni nuba no oya onue sano ko jana ajobo shihe ko ya ni na ka nue to fa ya mi ko no musumba ato no ka wotuni ni se na mo ba he e wotuni se na ni se na mo se jomo yawo oyo ano